lomlom daang. Tipon pag sinaan ta ay jakla kuma ibagbaga. Awan anay ado a kwarta ken ado adelata. Apon pag sinaan ta kas na ornos nga agasawa. Idi kalman imbaga da kanya anapan ka kanjay lawag. Naglugan kat basit atrak ket jak amot napaspasama. Ngem idinta simang petkan iti sumuno nga agsapa. Kinarkarton adelata ket di mo payen nakarkarga. Inaldaw biag ko ngagpalpali iwak iti kastoy akasasaad. Nuari genjak pay nakaymukat nakalugan ka manen te basit atrak. Di munsan mailiw-liwag di naramanam idi napankat lawag. Nga isot pagat atapak ngadan kasupon daytoy bulsa. Itan baket lipaten nak basit atrak nang tedken katraksa. Toy hatdok ko di mumiten kayat inim imas mumet di basit atrak. San mailiw-liwag di naramanam idi napankat lawag. Nga isot pagat atapak ngadan kasupon daytoy bulsa. Itan baket aglin nipatan basit atrak nang tedken katraksa. Toy hatdog ko di mometen kayat inim imas mumet di basit atrak. Tuyat